Pozdrav dragi prijatelji. Ljudi moji, šta sve neće učiniti ljubav? A pogotovo kad je u pitanju naša Miljana iz Elite. Pa gledajte sad ovo. Miljana, naša mala vatrena, odlučila je da u ime ljubavi, pomirenja, ili možda čiste dosade, zaboravi sve, vatrene verbalne, svađe, koje je vodila sa svojim dragim Darijanom. Mislim, ako nije to ljubav, onda ne znam šta jeste. A šta ćemo reći za Darijana, Pa on se ne da pokolebati. Nije lako biti u njegovim cipelama, a kamoli pod njegovim pokrivačem. I eto ga, prima, grli, ljubi, kao da je sve prethodne ratove zaboravio. Prava ljubavna bajka iz Elite, ljudi moji. Ne znam da li da budem impresioniran Darijanovim ponosom ili Miljaninom upornošću. Možda je ovo početak neke nove ere mira i harmonije u Beloj kući, a možda je ovo samo još jedno poglavlje u knjizi Kako preživjeti reality. Živote, šta nam sve serviraš? Možda će se Miljana i Darijan uskoro smatrati za primjer savršenog odnosa. Ako ništa drugo, bar su oboje vešti u obaranju rekorda, i u svađi i u seksu. Pa eto, dragi moji, čekamo sa nestrpljenjem da vidimo kako će se ova ljubavna priča dalje razvijati. Možda će sljedeće biti venčanje u Beloj kući, a možda ćemo se naći na novom Sudaru zvezda. Đavo zna? U svakom slučaju, ovo je Elite, gdje se svaka ljubavna priča piše drugačije. I još da dodam, pomalo mi se bljucka od njih dvoje, ali to je izgleda samo kod mene. Plaši me samo to što ništa ne urezuje stvar više u pamćenje, od želje da je zaboravite. A scenu Miljaninog jahanja bi što pre da zaboravim.